Kabanın aslında şunday kısanlı olacak. Kofi tarafı. هذا لله لوجه الله لوجه الله. أنا من آل محمد. هدية. هدية. أيوه. هدية. Bunda bir kere kofi tarafı yaptı. يعني هدية هو لوجه الله. Nalacak olsa kurma tarafı. أخوي تماموك أخي هدية إيش من فندق؟ يا جماعة ها؟ إيه وين هي؟ فندق قريب ولا بعيد؟ Birilde vaqtda bağımlılık namazından gün şunday. Bu yoqda birovlar qurma tarqatdi. Hem yaxshi qilib sadaq qiladi. Bu yoqda esa kofe, arabskiy kofe. Bizda o'stiydik. Kofesidan qurmasdan. يلا.